Ngithanda ukuthi ngubingelele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha before nje ngihlale kodabeni mbukeli. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Namhlanje nguphatheleke ezomkhokha sibonileke babukeli indaba yakhe kuSiphamandla benokhulekani ukuthi ke impi isiqalileke lapha kwaMthembu babangaka isihlalo sokuthi ke ubani ozoba umkhululi webandla ke lamaJudiya. Impi ephakathi kwakhe kukhulekani benoSiphamandla ayikakazi ukuphela. Namhlanje nguphatheleke ama-updates mayelana ke nayo lempi and iziningi izinto nje mbukele izongimangaza ezizokwenzeka kulamaviki ke azayo. So njengoba kukhulekani benaye kuSiphamandla bebangaka isihlalo ukubanga kwabo isihlalo kuzodala ke nje inkinga lapha ebandleni lamaJudiya even lapha kumndeni ke wakwaMthembu nakumndeni wakwaGumede. Into abayivezile ke labaveza ukuthi ke uMamZobe uzobuyela ke ekukhohlakaleni kwakhe uzoba ke sesayidini lakhe ke ukhulekani and lokho kuzomenza ukuthi ke ezwane lapha noNomkhosi and futhi ke kuzomenza ukuthi ke engazwani kahle nomyeni wakhe uDifa. Okunye ke futhi mbukele baphinde bakuveza baveza ukuthi ke naye uNdlovu uzoba ke futhi sesayidini lakhe ukhulekani uzobeke sebenzisana naye and lokho ke kuzokwenza ukuthi ke impi yakhe ukhulekani benoSiphamandla iqhubeke isikhathi eside. So injalo ke mbukeli kusazoshuba ke lapha kumkhokha uNdlovu nguye ke lapha ukhulekani uNomkhosi uMamZobe vele ke bonke ke banenkinga ke lapha nomndeni wakwaMthembu. So lokho ke impela kuzodala ke inkinga lapha ebandleni ke lamaJudiya. Aphela lapha ke mbukela ama-update umkhokha ngiyobuya ke nama teaser aphelele ngik-update ake ngithi ke nje mbukeli danke ngiyazibongela.